ni ile tukipewa hakuna kitu tunafanyia at that time. Alright. Now as we come now to of age, like a campus student, saizi wanaingia wakiwa 19 20, the youngest, hata 18. Hata kuna wenye wanaingia bila ID saizi 17 hapo. Now it's where we have a lot of freedom. You see, tulikuwa tunataka freedom tukiwa high school. Mzazi anakuambia soma kwanza, lakini sasa umefika hapa university, uko na freedom yote, because classes hazitakuwa kama zile za high school kuanzia preps hadi preps. So most of the time you're free. So what now comes in mind is how you use your free time. It's now the bottom line. You know, freedom is everywhere. But now that freedom can be another captivity which you are in. Ndege turabikira efurisa kugago ngwarigania te imeya omorobe tukwanere amangana ya freedom. Umumosa ikyo utaganiti freedom. Ngana atiga ngwata ibukorunga. Freedom yo kweboya, freedom yo gochanga chinga kichiriaga netie, freedom yo associate kono kwa bolinga tata ngyo uganeria ti mix ya mona amis bono mbobekia kwa. Tora kwanera nge ngane ya freedom. Kwa hiyo freedom weye ningia. Kera mondo takaro Obosibore bwaye. Lakini bono asinale tagwanti gwetani. Kera isukore na korunga nabo batayabana na atwari kibande. Undi mwe na atwari kibande. Bona bongo jana ya saa 2. Lakini mwe batana ki aya saa 2 ngwara gotigora ora atemo saa 12. Lakini tuwaroni abo twatana ki aya nje bona na bongo tena na wero montoman. Tware kidio bwe ba tena ngebuenerati. Pago chigo tena ntu na to akore na ko to na to amine ko to tena eni ngakije ino. Ono mbono to le yonchokire mwaga chirenge senge estimate arengoro jare ko na ni to ni jare ko ase mu echa mu akanyuri ko mwaga ki moirana nyoma ono ntundo bwate to to gora to ma goja no enchero ko nyora ngachi street light injira chiko to mulekera no to me have an excuse automa tena ono ngeria kina moro na 24 hours tawo ni 24 hours lakini bono omwana oyo somusayo oyo takumanya buna kirio mwebule akumukani nkemuretere kawo okongete kyagara omo kwa wetandi wa chiro komera n'abantu ababe kyara mwete binte byokorekana kino cyamara abutuko basa bana butu mugaso ko ngake ntumbye kene lakini wochijina kirio mu na ate haje ire chimbe ai bago butko bigota kinya sore chini lakini bono kwa le tuange eno wocha se kanisa ndo mwata balisia mwata na ki mwata vega mwata na ki haya uno musae ekana ki kwanta koraki no kwanta ko kora igambaka to ira na ko bine bakora kwa milo moyoya ena kwa milo molisia ona mama ya molisia ona molisia mata ebine ntabiri bikoro lakini ndo kumanyamna matinya sae na to Obosibore kyaro isukore no yada mna to Obosibore lakini Obosibore obo freedom we na kyanye tumiete ukiki again kwa freedom but how you want to use that freedom lakini bona to mabanyo umu adventist to musae no ayo kunebwate mupangirio nyasa no yuzaga do na bwato morobe ngor kera tonge to mugaso ikera jinza gete na botuko intu muto wonchoro botuko bwa mugaso ayo mugaso abaki dawo botuko iko bono tia tore ne chimbe chi freedom to ira toka ne freedom ne no tara ne tia to freedom ya lakini tori gere mi pakeria na ki no ego ikera ne kina kiwante ko kire kito akora ki Bimana sana mwantu muri gire sanga karangari kiago amuna intu marago baya bono chinga kitogera toka batuko kwanera igoro yechi challenge oseme chando nabo igo ebitanga ebikonyara koba bigotanga basai kwegenderia sobogi mabwabo elineri buri abayibuli tukwebulia twatanga yayo mwana achete campus wasochire e university buneke nyoro twago kanga yaya mwana twachamo twachangana chibesa iga twatanga bono genda onyara koba kwegenderia samasomo lakini mwana ogakwirana abantu bacha kubulia mabuli abande bari girete batanga no yenta aruete no nyabeseri okoraki yoko mosira elindanya areko bagakogendera amona masomo omwana ururenga bia uchire college uchire campus ngayembura nabakuba ngayembure guchaka kubaitira where does the rain start working on them
Yes. Like I said last time, Yes. to Komanya, you'll not know the exact time that you got lost. Yes. But you'll find yourself having gotten lost. Yani baadaye. It comes with this small, you know, a friend tags you over, and then you have freedom. You are meeting new people whom you've never met. Yes. Like for example, upate mtu mwenye, maybe you are coming from a poor background, and you are coming, unapata marafiki wako na pesa, then they tell you twende hivi. Yes. Then because they have money, they'll always tag you over. Ndivyo unaanza kufit in kwa society yao. Wanakuambia kwa society yetu huwezi fit, ama group yetu huwezi kaa kama utumii hizi vitu. Yes. Ama utasema ndio utumii, lakini continuously as you continue interacting with them, yes, you'll find yourself umeacha kutumia maji, utaacha kuitisha Fanta, yes, uanze kuitisha hiyo nyingine. Nabona sana mwanchumu ligeria egapindi kosomorogolio ni golengete omwana omosai abe nyaruka abe omumura ono murogolio bokoneka nayo nyale kwa bago gosige tanata bago gotenga abasana barongo batoleli baga tora chirega ga abaibolia baga kabata banga ya bano koranga batusinyire yotoka ko batebi bakoreke bona kitoko barangiriga igatwasanga nabaro batanga awi too much buna basai bona yelira so do you feeling omoibuli eskuru ekanisa is being too much ochia se Obosibore ne murogolio mosai okira litiko ya omayete egente kenenge na ki yes omoibuli na omenyere myake mengi oyete Obosai bakabuna abeire munari yes igo ka batebi yende tengeri buya igo ngeri yende ngeri buya lakini to ikatwa ase embryo cha to itera yes ikatwa na basani bandi mbale baragwa batata itiko igwera yes kwanza ro Musai na rero kiniri buya ko nyomba okiniri buya ko kanisa baka bali ba mote no wajiro tiabu buyore yendra ko baigo lakini ikado tabu na wale ndimo tabu ono ndo motena emote bwe mbiri bikoro nchewe minta korega naiga kwana ro ino ori maybe ochageta mane osaru kale na ebono ko influence kwa mno yo mitata aba ana kwa ko Fanta aba toma na change brand na kyo ko Fanta ka para rus kalikana ba mento chiga ka ba tena ki baka ba tena ochaga ngora do de cha kelimo ba ko mo kabisa alright ba timu to de cha ngora ba ko kera kanusu glasi ga with the time kwanda wabare wasoira somoro brio no I think the parents na Varisia and the church yes they are not too much on us because eba go toro kyu omoroberio lyo bwanete yes and then no to wate manyo ye korkwebuku abalisi muna ba korifa yes pastors they refer it no mo ibona baraki era ko nyitumeka igo no em kunete beto kire ndia toro moro igo they are not bari to beka sari abe alright naliga okoroko tara kwana Naomi Kemuntu okoro Nyamira County Chinche Primary mo subati bonchwari Naomi Kemuntu waire biyo rakota katika mochapi meyo moroberio na Charles Luanga Evans Gesego Amoneli Kiosoro omuiga wa Kinami out of following life amagerio amakegima na Nunda Robin nimeona ujumbe yako kurochi semo chirio chia Miami Florida jare dorore matureti watching live kurochi semo chenya chichi Nyamira County kati ya mashabiki aliyeka ntoka wakubatu murobeli emarago ya bono boli yago boli sanga na boiga karangeli kiago amona inzwe chinga kitoko sanga amona basai nimanye tugwetera somorogwe kanisa ase weekend manigo mwabwate ekirenga kelio kwene kianga bono show up in the cities eta kia okiriguga igekobekwa igetunuga yanyarakoba ekora kini mparenga bago show up that's the question abange baro twaro na onyo kwigena kwa kiba ikirase gete batabanga mundo tari gutaka over identified amona faith yaya kaikira lyo ranga wengi at least wamegemea upande fulani so unajificha na faith yako I think pia ni mafundisho ambayo yako hapo why do you find that mtu pia hataki kukama out clearly asema mimi msimamo yangu ndio hii na hii na hii is it because maybe is a wicked vessel is it because anataka ku please ama friends zake ama what is the big issue unapata kwamba mtu anakaa easily ruined off na anaingia katika vile vikosi ambao labda havileti maana katika maisha ya binadamu kuna ile
number one, people have that view ya ukionekana ama ukijiidentify kama Mwadventista, yes, utaona ni kama watu wengine watakutenga, ama ukijiidentify kama wewe ni wa kanisa hili, utaona ni kama watu watakutenga. Yes. Na wengine pia unajua sometimes kama vijana tunaenda kanisani senye nchi ya Bible. Alright. So mzazi baba yako ni omorisi we kanisa. Alright. Kama ni Sabbath kwa Sabato, yes, tunaanza 6 jioni. Hakuna kitu yote nafaa kutendeka kwa nyumba except ya Mungu. And then so ndio unaenda kanisa lakini haujui kwa nini unaenda kanisa. Alright. Kwa hiyo ni ile tu unapata mtu ndio amelelewa kwa kanisa, hata wakati mwingine unapata ni mtoto wa pastor. Alright. Mtoto wa elder. So amelelewa kwa kanisa lakini hajapata ile niseme personal experience with God. Alright. So that unatumikia Mungu ama unaenda kanisa kwa sababu unajua pali Mungu amekutoa, ama unajua kwa sababu ya kumwabudu. Alright. As in worshiping God with a reason. Na hiyo ningependa kama vijana wenzangu tungeelewa hiyo kwamba you're worshiping God because you know whom God is. Yes. Not because your parents are forcing you, not because your parents ikifika Saturday kunyumbani hakukaliki, makao ni kanisani. So utaenda tu kanisani, hata usisikize ukue kwa simu yako, yote hayo. Kwa hiyo ukiwa na ile self drive, Alright, na self assertiveness that you are serving God because you know God. Na ningependa wazazi kwamba usimforce aende kanisani, bali hakikisha kwamba anamjua Kristo at a personal level. At a personal level. Emra kwa bono omaite wakwanera kiumbekeria ambassadors. Eitwa kwana tu on a very light note ngane kiumbekeria kire confused. Na barabungura cha wale barago kwanera bera tatai bagwetera chinga chiabo. Otebire oyonga sometimes we drag along abana baito. Tudare ko batabire reason yo kogenda ida ikanisa yo gochanga mapema umuyibori nyumba ne commander. Nataka kuone Simba. Right. Saa 12 na leo kwa tare kwa madhabia sababu yo gotaja saa 12. Kwanya maybe kiro mwana anyara kwa bagutwara Obosibore bono gochugwe campus ya college. Ono magotara tarorinki umwo ibori ari kugira this free. How do you just get them understand as this particular age? Osemero beri konyora obegete ni place as a program yabo kumanyana ki ekeneki benekeneki. Omanyete umuchanda yo mochoraba. Neri okonyora abana bakiri barabake baturi byombe byabo. Yes. Bakabaike myaka 15 years. Yes. One for 15 years to go 16 to 21 years. Yes. Kwanyora gap nero. One this gap kwanyora bono matine kwanyora mwana umusaye. Yes. Redi ngakangero koraki. Kwemanya. Yes. Redi ngero so kibi ebunchara. Ata nje bono mburinkia gonde. Kia gonde. Ya ngote na para na isani. Ono kwanyora ega kunere tigire katia katio mwibori no mwana oyo. Yes. Mbanyomba baro kwana na bane bagonyere no mumra bakore neno na ise na ebigoni. Atagero kwa na base bono na base yo kwa na mzee. Igona twalenga ile nyumba. No, na hiyo wale kumbwe. Kai. No, kwa hiyo mate ni jira na jira ki tiangero ho. Ayo moise kama tai na inje no mukumbu no mukumbu. Yes. Abon ko mukumbu mo. Kwa ndole ega puine ne tigire wo bana bare manya buya. Yes. Kwanya wana mwe nero ikota ya kumukwana kabla toiga mo mubwato. Ata wana mwana kwaneki onsinyire. Yes. Orutera abantu bari suche je kanso tana mwana wajo para kende tango tegero lakini muibure tayanga kircho para cyo kwano mwana ya yemya. Alright. Yagera maite anga kikira bana baitire nga kikya baru patwainda pachiro chiago. Kwano maite tari nga kiro go mukike bo boda para Utakomo bito. chago ita. Ninga ki mo kwana mo korizon. Yes. Ranya satara tana ga kiyo mo apare benjito kwana rane. Ona ayo muibure to kurangire mwana ngona ati. Chisi chigo cha. Yes. Na buya chile chisi chiyo yarakini. Kwa ile maga ke. Ora chama pema ke. Oye ne chigo kwa tena chigo chira wochi kira mapema. Yes. Na bago nyara chinga chiyo kwa yo tigara.
lakini koma kwanya nguri ya chire ocha ose chisa gocha taro kwanda mwana oyo mwana kore yente yo taro kumubori matako akorka ina kore kitambore yes mama mjangole ka kora iskari nyara pia kana ki nchemwane mito una mama kira konta biga como ngokora igana iga ochi ngokochi bwana bono ikona rata kana na kora data kora mu tari kore sisti ko tari como te weekend ene mambio kore kingao bono mwana enda bu ngora gusarika yes baga wa kwande campus kwa ngora bono bai kali bono kwa pamisi unezi batigiro chiao kora genio ziro tagete mwe na kuna utumari area nkiwa mwa kana te nyumba yes okora kene yonse lakini mwata kora tiki obwatirie esabugerie mbe ubone gapu igatia umuyibori tigate mu karasi umwana zamuna ki bono ewo ikirega na kitogo kotia dia oranyar gocha mapema ngikirabe usina nchingche ngichele yes yende toka alright tunalika kurunga domi mogere korua kiavira au tabatuko pamoja. Asante sana singichao sawa pale me studio mpaka tukaba tusemia mange nalika kurunga Dolphin Mura. Good morning both of it's good evening both of us watching live kurujisemu chia diaspora ni kontani Charles Ruanga ugato kurujisemu chia Nyamira County. Well tuned in with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja na nyinyi hadi mwisho wa Omorovelio. Alright, presenter Marisera, good evening. Kuruchisema cha Kericho. Awatanga watching live na following live. Awatawa mbiyemono sana singing cho Omorovelio topic ya lero nigere ngencho kegima awatabangwa ni avageni. Kwale rango ngaba sa bange mparoro bago kinira sobo iri kwanyora nga chimbwa chiabo janyala kwa bachiko sana. Nyanyala kana mu ibulta mete mwana we. Exactly. Alright? Exactly. Hebu zungumzia hiyo. Unapata because especially in our system yes. Ukipata mzazi mwenye yako you know for a parent to make ends meet konyora he'll spend most of his time looking for cash yes. So that he can help the student upata asaidie mtoto wake kwa hela, lakini wakati mwingine unapata ina turn out kuwa tofauti. Mara nyingi mzazi anaambiwa especially pale Nairobi yes. Mzazi anaambiwa mtoto wako siku hizi anavuta bangi, mtoto wako siku hizi ni mwizi. Anasema mtoto wangu hapana, nimemlea kwa kanisa. Mtoto wangu mimi namjua hawezi fanya hiyo. Hawezi fanya hiyo. Lakini kwa sababu ya ile uhusiano wa mbali yes. Na mtoto kwa sababu ni kuamka asubuhi kutafuta hela yes. Making ends meet, you don't want your child to go hungry yes. But at the same time you do not have time with your child ili uweze kumfahamu. Sasa hilo ndio tatizo, unapata mzazi ako katika heka za kutafuta hela, kutafuta pesa yes. Lakini hana wakati na ule mtoto wake. Na sisi tunahitaji huo muda na wazazi. We need us to talk because yes. Kuna changamoto ambazo mzazi anaweza kuwa akipitia, mtoto anaweza kuwa akipitia kwa maisha. Na wakati mwingine unapata hana mtu wa kumwambia. And that's where depression comes in, that's where anxiety comes in, and that's where a child can commit suicide yes. Without the knowledge of the mother. Many cases, especially with us sisi watoto wa kiume, unapata mzazi anajitahidi kwa nguvu zake kutafutia mtoto hela yes. School fees yote. Lakini inafika wakati ambapo huu mtoto anapitia changamoto kwa maisha, labda pale shuleni kuna changamoto tu nyingi na hana mtu wa kumwambia. Hana ile time ya kumwambia yes. Mtu you know that fatherly love, that motherly love. Sasa juu ya kukosa hiyo unapata zile shida zinaendelea kupile na kwa sababu mzazi hana muda na mtoto unapata imepile hadi mtoto anaona hana sababu ya kuishi yes. Unapata ana commit suicide. Alright, chemara kwa ono monju morigere sanga karangari kiago amona intue go seribori giago gwetera semitanda ito na bigo aseti biago gago enamba nerororo ekunyago eta igago ase omotugo mogeni oyo nega gwina mbanere gwitaga ya SMS na kusanga karangari kiago amona intue morigere tolega ti yechi SMS jina magulino emarago bayabono umwana ogenda kwanyaranga umwana abete nonye maybe takule tino yaikiro kwanyoro umwana okuri no nyamasomo 4 years
Diego ika graduation ali muibuli acha kurealizing kumbe mwana ta agendete na masomo overshot tora baibuli abange bago ku stress abantu babwato nonye na no marweire kubatika no gustuka kuringa yaya baachire graduation mwana wana nkyo tare ko nteberinga umwako kabere ali kwa tigete school so imo kiri kinyoreke gima ba kombo ere chigaro bagira kairo wala kala ya wate mwana se Mr. One ere ngirazi yes ko ba takore rokai ama kosa na yangu ama goso aba ibuli ba fere yo fere ti kuna my brother teba kwani oro muibuli uchirenka takwa tsano mwana wa yes matengwe no kwanza mbia CBC nga sande acha CBC ngota buna ki yes ese monero mwana kora como ibuli kora no kora mwana kora ese moya lakini yene kwa kanolide ande yiki tukia salia bana mono yes abana aba konyi bara abantu kabago kuchimei yes kwa ndo mwana tiene chimei ka mwibuli akara kore gazo zingi sumu yes yonalo se bungoma mwana metele mei kusona aba ibuli aba go chamara baba bali na cha babona ki no kora go taragira ndaya ne free koraki ragira mwana ta go matebi ke ento mwe tabwa tinza kwa singa kina mwana bana ro mo ibuli onyenta to mabo chire obekira to pe mesa igoro ano jakire gazi ono rusi obisi ali akote ojera tire nyama ono za chuka kuno mwana chukari tiki chiyo mwikaranza moteba mwende to ta ki kwalike ngiryo wikaranza na koteba yes kyara dali bali manyebya ono se chukari tiki chiyo yes wanyo arabono onyo mama wacha mwana ataka moteba keno motena na arosi na mambyo bokire mambyo koreki kuchiro mwana tarabo mwana woka oya ndakaba ne media wanyo arabono omuntu babashanere tayo ochugo koriye advice kurwase bad companies yes wanyo arabono ndara komate ine entoraisi abao koraigo eko koraiga yes ekigo waka taka kamoiga stress maisha pia mwana sana mwachomo ligirira ndoche gatikia chumbe cheno ngo chirigera litole ndio muntu agoika for example kama mzazi anasema oyo etere kebaki kuna hiyo terminology usually use on a layman understanding yote nga oyobono is beyond ya kugera inche nimbata wayibuli bane not every day bako ngakira nowadays emyaka gitenero yigete unless you magara matabi omusena akole rit kubiya pono nkakiki abasai babwana ntokuika batanga yaya sai si historia kufuatwa uniuliza kama nilienda class ama niko namna gani kuna age fulani ninafika ama ni continuous ndio kukumbushana kuna niseme kuna age inafika yes like let me give a personal story kuna wakati niliambia mama yangu ukinitumia pesa si kila saa unanifuatilia uniulize kama ulifanya shopping ulifanya ile ulinunua ile unajua kuna ile personal responsibility yes. Kwa sababu nisipojua kujibudget saizi ile kidogo umenitumia nisipojua kuibudget nitajua lini na maisha inaendelea kusonga tunaendelea kuwa umri tunaendelea kukua kiumri kwa hiyo ni aswa kwa sisi vijana yes. Watoto wa kiume inakuja mapema you know you want to control your own finances even though they are not your own sometimes kwa hiyo kuna ile kipindi niseme especially when you tunapomalizia teens tunapomalizia 18 19 hapo fika unasema I should be having a focus in life nafaa kujua kujiplan hii kidogo nimepewa nafaa kuallocate kwa hii ni allocate kwa hii yenye nimekosa ni sawa kwa hiyo kuna kipindi ambacho lazima pia si tujue kujisimamia yes. That's the bottom line tunafaa kujua kujisimamia na kwa hiyo inakuja hapa tukimalizia teens hapo ndio tukiingia our early 20s yes. Unapata kujua kama if I can stand by my own self whatever little I've been sent naweza jua kujisimamia naweza jua kubudget naweza jua kufanya hii na hii alright unajua kujisimamia Murai it's all round in terms of finance pia mahusiano exactly. Kuna wale pia unapata wazazi kwa sababu hivyo ndio konya radanga baba nje na utomete school ano mwana hapo juli university or college makinga ndio utomete school na masomo lakini muibuli kero kineta kumanya mwana huyo na bwana taka kine chinse all round
mfano kwa mahusiano wanyaranga na onye ne nyaruka gusoma mura kero kende bakira ali ase university campus yomere nyaruka iga batakiro kwa na era iga ne iga kile ndio kama kwa introduction kwa sababu ya ukali na yale maneno aliyoambiwa na mzazi before ende campus ama college otanga afadhali tu imamo imalizie pande hiki nara ito kwa na freedom gune hiyo currently ndo bwate abana you apply for her hii pesa ya help inakuja wanyaro muiboli no waga aseto mwana kabisa ulitumia ikufanya nini never say it specifically for a student na mangana to kota ya freedom at one point where do you feel like muiboli needs goes kama igaranye step yamo kuruaya somo sao make your own decisions tangani umuro ko bwati buna kimwana ni kwakora ari bubasande alright kyagera nara izi wotiga mono ako ndore bwati yako ambe bwati kara basani kwatara wibuli abani mo sarara otanaki jebono nande skuru arana wibuli abani yes bono inu mateke mare wawika moko baweru mane grandeka bono tanakiro moibuli bono kwanyora umwibuli kirago tema ko manage that way yes mbuya kyagera aise ko buata tataba ko eri chiru komi ate yana ko shopping tari ko buata bona ade na ko bona ki chiru chi komi wa bora ndore ki ta bole tingore ki men ruabu na wona mwana obere spo mata na ya na rusiri na ko le kina ko le jana tia na miata na jino juna gendo kira kia miana ni chiru sa no mete miata yo to jo me ko responsible na india na mangana typing yes yes abako nyoro omotena kitu ya ziku no kwa nyore iko ngende na ko harusi wangeria nyasabara ko ki kwa mekense ona mwana yago kina kama itemna the first thing ngo kora no korusi tai kurwa nye bange ya even the priorities yo bwata maitaji na mangi no jibu kumne chinke kinyo kora sete priority wanda na ki ekira kikinga ne mono yes na kinga ne tiya woja ebine yo makora ki kama kubwati iko mo sometimes kira kubwati tari bobe ya na tukuma na narazo wotia kwa chiri gukomita kuboni abako chitumeka matukabere cyangwa bakikwa ni chiro nyoro chiro nyoro matako na basani ga batana ki yaro chitoko horere bandio to horere ono lendo chiru chiri komikwa mo bakoraki ban chia all right Bia bona sana ngoire na tore asore a topic kero kende yo murobiri no bwa basai especially kwa se omurobiri we kanisa igo lenge nga showing up in cities wetera ase okwangaza no burabu aba yule bange ngo musabale mbengo mwana onaka achira se town no mochando na challenge nyinge chiko chichiaba tuwe banga nowadays yose kuligereri emechana challenge nyinge kwanza go chire binyorasi to korwa now we are killing or rather we are trying to sort out a challenge ambayo iko kwa cities katika gharama ya wale ambao pia ni vijana kwa kule nyumbani. Why do you focus much on the cities? And is it true nga abasai bali as chi town na bagwetera challenge chiri chinyinge compared na bali chinga? Yeah, I would buy that. Yes. Kwa sababu we are many in the cities. Right. Number one, we are a lot of us in the cities. Yes. And if you want to make an impact really, you should start with the majority and then you go to the minority. Lakini hata hizi vinyoro bado ni cities. Yes. I was surprised to find some things happening Bw'Enka which are happening in Nairobi. I came to, there is a time ungetoka kama umenyoa style fulani Nairobi uende nyumbani watoto wanakuangalia hivi, lakini saizi hizo style zote ziko nyumbani. Alright. I would say that now influence is everywhere, not only in the cities but also as a vinyoro. Now if you want to solve it, you solve it at a common ground. Alright. So showing up in the cities is just a name, or is just a theme that we used. You know, city is not focusing on cities. Alright. Because Kenya we only have three cities. Actually, yes. So why were we in Kisii? Yes. So it's really making an impact in young people who are in the cities because there is influence, there are drugs. Chinya sorenchiro ata kwa vinyore vyaito.
and it's the wretchedness is everywhere. Yes. So if we change our focus not only from Nairobi kumeharibika, but pia huku Kisii kumeharibika. Yes. So Mungu atusaidie, especially in handling such. Yes. Kwa sababu imefika wakati ni mgumu. And that's why we were saying, kwa hii wiki by the way tumekuwa tukijifunza dealing with depression, yes, dealing with loneliness, dealing with fear, yes, kwa sababu diseases, wazazi wako na fear kwa watoto wao. Yes. My child, mtoto wangu are gari ya university na kiagenda. Akira changira nerego chakagos. Yes. Na chakore lili because it's unfortunate that the other time we lost our fellow comrades from KU over a road accident. Na ukweli maisha imekuwa kizungumkuti. We no longer have a focus. Yes. But by lifting up Jesus in the cities, you know, our only focus is Jesus Christ, because he says that if I be lifted up, I'll draw all men unto myself. So tukimtazama huyu Kristo, tutapata suluhisho kwa kila jambo. Alright, margoba yabono mwanchumo ligereria abasai baitu bakonya ko bagotwegeria gaigana gaigore ko borenga amisi na kingwa kora gender balance yega to kumiaye onye weekend na bera na kana ni data basai bari abaise kana bara to kwanera vera to kurjinsa mochiam. Actually abayuri abange bagotwara obuobo nenga gotiko bogoteba, especially as a girl child as umane nyaruka. Imanyiti obuobo bono bokinga ibuchi barwira anda mwa saina chere ania ayerero mwigulia muthenga yaya dadi asina ikiri miaka yane. I think I can be able to make a right decision aso mwa bwana kwanya ro mwiguli kurume ya taraisa ni kanege ndo mwana buno yago, especially mwana nyaro ayo mutalo joto neri to tapuga ti obwegenu asabana baito nyariko batokore bwegenu mboro. Yes. Lakini bono no twateba no mtateba umuchando yo chakera se mijirie menene. Yes. Kune uno ni wisa pande town. Abantu abayo ko nyore town wano marwa na basa. Na basa is true. Basa na bayichire. Ono nakia ba baraiba twaro jete bare teiri ngani liga. Yes. Eri matike to kore yeto okuri kurwa so muriyo. Omuriyo ora se cisitie ci town chine. Yes. Kya wana wiso kwa na nyamagera se itali. To konyora winde vinga konyora saa moja wande bachite nyomba. Yes. Lakini iga bonde saa moja nako abantu chi ochi town. Yes. Wakumire no monto saa moja ngati bia obiski uro tuko ajo akara. Yes. Igo bono nakia tana oiso konyora no kare kwa karo mo saa ingirete a box ochi kenyoro. Yes. Onya wande ba kora kiba kwa kwa kumine na kia nyari kan na kia kikia weire bara rangira ni no barasan kikia weire lakini bono iga ichiri kyaro kono oyo munyo moka gocha ekenyoro aba accepted. Yes. Abana baba akobwa igo na to chira se ase bigo chakera totemo kote ibali ga kitoka to change kwa mara kono bono gatiga buno umwe buli atwarafia akona bara ki bono buru mwana yako ande campus na bara aje kale byo staba bya. Yes. I might lose this child. Yana bonda ga no chiali anyo marwa kore asire. Age anda kore mete ndo bira bia go bi koro kweri BTQ squeeze. Yes. E bia was pata mete wok. Kwa nyoro mo buli mo masga tana ki mami na nyoro mo sani ko ruwa zige tega. Na to kan to menye. To ko ba nyombe ma to kare to menye. Ku me ko ma ko no bi te ngara ba kore. Ai ba kora agiyo komenya ko ni ba kora masomo le. Yes. Bono kwa nyoro mu ibuli abwa to buo na ga ki mwana one paka wa dia bana ko muri mwana one ko na ya ndo chiari to bwa ti biri go korwari. Yes. Kora ki dia kora te ya ko ire to igo bono na kito go chira to bwa so kisiko. Yes. Might we be now comfort zones. All right. Well, this thing came like an awakening. Egera to so okay. To ke an to kulire ba to ba na ki. Yes. Ha ki binde mo kora mo aba buli bo ke mo buli atoro bo roli le singo soere. Yes. Auto na depression, after depression ma drinki. No ga dansa. Piamono sana, teke boli limochi daga chetu cha chire ke gima producer konta bia to ba daga chinga chi tigalite. Nari ga kuru 047 na ke fosoro era go tabanga abasai they tend to express that freedom bali ne to chinga kibalenge ase emyakeri baga ne ba freedom na kinde kitora kwanera ke kuru wa unto ira ndo tabanga aba bali ga se chi town
pago so no nya sobo tumani boli bo kwegora konye mebere yabo. Is it because they are poor? Ingi ko irera paroro ko nyora they are still well off mwana bagwate pocket money chia isaine ande ko monyora boda no wale gagu asitita oni agere to ko baga ko yon. All right. Aso Bw'Enka match dai ka chachire. Number one, when you compress something, like for example balloon compress uifinye itapasuka. All right. Ni kama natumia mfano kwa ajili yetu, kitu finya sana itafika pahali tutapasuka. All right. When we get the chance to escape, yani ukitunyima freedom na tupate wakati tumeipata tutaitumia to the fullest. Sawa sawa. Tutaitumia to the fullest. Our friends in the university. Yes. Our friends in the university unapata hajawahi rudi nyumbani. Na unapata anakaa na mtu wake. From second year, from first year, yes. Wako pamoja na mtu wake. Tunawaita mpoa. Verify. Exactly. Exactly. Mzazi ajui. Yes. Mzazi ajui na atamuuliza unaendelea aje na niko poa, so mzazi tu ni kutuma pesa keep up. Lakini wanaishi pamoja. Yes. na kwa sababu ulimnyima ile freedom of interaction wakiwa wadogo. Unajua kuna kipindi ambacho mzazi angekuona na mtoto wa woniga, for example, parent sees me with a lady. Yes. Ni vita kwa nyumba, umeanza kutembea na wasichana and stuff. Kwa hivyo sasa nikikuja nipate freedom hapa campus. Yes. Nitaitumia to the fullest. Asante sana kiongozi. Naona masaa yetu yamekwenda kabisa na uli limo mbaroro wale well off mbaroro bara bataka bonsi kwa jana baswera silibo ili ase mechie kwa hiyo na kuone mbele. Maita bwigende yakwa mulisa ngina ki. Yes. Abanda bakira bayikira no yumdatawa mbada ite express freedom weli. Hata kumbe kwa konoro yonde ga yo moga kwa yende kyo umate na njuma ntokoleke. Yes. Ekiona kikiri kwali utanya wa freedom weli. Ona abandi bara ngari because of peer pressure. Alright. Musanya no matana akokoleke muso kokara botuko okoroche ma mugasole bia. Yes. Ona nji tokoleke. Tokole. Bienvenido sana. Ingana yago yo mwere kigima is it possible baba ngota balenga inkibono mosa we chanela mono kurandi njiri koro mosae kanyoko muga kaiga ingagwa tulire na lyo chaka abange tokora nga mochande kete mono kurandi njiri just one word aso mosa uli kuligireti gani. I'll give this example. Yes. Very brief today kachet. Yes. I have examples of many pastors, of many people who are saying they would really wished wangeanza kumtumikia Mungu wakiwa vijana. All right. I don't know if he'll allow me, Pastor Clifford Ratemo. He shares his testimony all over. Yes. And he says that if only he could have that chance to serve the Lord while he's still young. Right. So that's what gives us the inspiration to serve God. Thank you very much. Ngana yo mwele kuchia somo sai kero kendo legalisiko. Ngota ya waiga. Aba saiba mindo muri skali. Yes. Gindo kiona okore gasi ase nyumba yo mole. Como kore gasi kiro kwate chingu. Yes. Oni abanda batana haki. Keni kya kungali yo musai. Akani to tana tiganche ndara gotama okora ki. Ego buya mo no Yesu Kristo ataite gasi karo musai. 12 years. Yes. Omo kepia kwate chingu kabisa. Ali amnyoga tekirase. Ego na boto bato mnyoke. Tokore gasi erinde toganyete nyasaye. Bienvenido sana mwanjo morigera na yaso kwera chinga kechi gosanga mona intweli boliria gona boigo chi comment cha goseberengaria boigo bya bire byenye ncho kigima imeyo morobeli Oboseera kwenga tonyare ko bato gosanga amona basabaite marga ya pona pia singa ncho ko libaga gosanga mona intwe na boigo to amagirio maikirano asimo ko gena so ko bwene bwakira lituka singa ncho yo gosira basai asa tiganyara ko bago ko bakonya ngo kubaneria oboligerio byo mwanjo morigera ase emerobeli tigarite imega taseni Ndizi TV na ora tokotebanga obwansu bwomo gusina mange to kwarigene chise 20 na nyama tukatano na bere wiki ogendera ko bagosinwa na boyo kwegokia na boyo kwemanya nimero bari ao togenda tokoba to kwariganiria imega taseni Ndizi TV wikira weekend twakwanerie weekengia abiga masenia tonyara ko batokomerana weekend sakara tonjire bye bye torane wiki kubatia Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Laboratory ya Dyna